Vendedores roupa Bralang e mercado Mangleuana satisfaz o rendimento e a lorong Natal. Vendedores roupa Bralang que roupa usada em mercado Manleuana sente satisfação ao rendimento durante período Natal compara ao lorong baibain tamba roupa sira nebe fan rotulalais no retan rendimento nebe diak. Vendedora Agustinha Cardoso Amaral expressa sua satisfação ligado ao rendimento nebe retan durante halau negócio e período Natal. A infância o Bralang é diferente ao lorong baibain tamba lorong botne ne kebanyakan ima barak. Amo seta rendimento labar mais ou menos am heta. Masa compara ao lorong babai ni dalam rumah ami loke phone am fila araskan. Masa roupa Bali dah toma kalau roupa ker GG ne 185. Ni diferente ao China. Idane dalam rumah ami loke lorong babai ni dalam rumah ami heta 15 lá 20. Tambah estamos compreensão se orçamento dalam warga estamos faz langsung com a economia hoto ho lorong botne ho sente vamos contente tam lorong botne ho eta rendimento barat tergantung se ho loke ropa phone kalau ho eta loke ropa phone lorong botnya anta ho eta osan por exemplo ho loke 185 anta ni osan inan mayona anta ni funane ansan 30 40 hansen mau na fate agrade se tambah tergantung si ema. E a fatin Hanessan Alda de Carvalho Hanessan Mos vendedora sente contente o rendimento nebe retan durante loro Natal, mas que diferente ho tinang kotu kliuba e nebe rendimento roupa o Bralang ho foli naton no hotulala isliu. Agora nelah Hanessan tina kotu 2024 mai be hansang dia mos Hanessan mai be rendimento maklah Hanessan. Mai be infacto mos basira nebe fangi halior mai be hansa ia mercado mos hansa rendimento tung leu hansa tinang kotuk leu la Hanessan tinang kotuk ne. Atu bele tunga atu bele la Hanessan mos ami sempre agradece na fati. Ia tinang faindara ne kadang ia sabdu entau 100 racing ka dalam rumah ia tumai ia 80 ka 90 ansan. Antes ne ia 30 ka 40 tung fila fale mai ansan. Antes ne maioria vendedores roupa Bralang e mercado Manleuana triste tambah lahetan rendimento nebe diak compara ho vendedores sira seluk nebe ocupa fatin público sira ho di halau negócio. Celina Lopes, Luciano Amaral, GMN.